Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Dakip host pangut kinong belas ngi jongka Meghalaya Energy Corporation Limited hagala sngi ublay ka arf kondai tarik unailar arajar arpuar kila penlong daka jingra lamayong haplau jongka office trekam jongka Meghalaya Energy Corporation Limited kabadan halom jingshai shalong hadu arajar kondai ngut kinong casual kibalaya shimenta hagani ka jingyaki kila dawai ka sorkar bat yaki bor peniat jongka Meghalaya Energy Corporation Limited bagi daiban ito no yaki kum ginong tray bapura bat ban pelait no yaka area ke badang sateng yakani ke jing yaki jong ginong tray casual la ajing kersyan ru daka Coordination Committee of Registered MECL Employees Association and Union hagani ke sngi nong yalam jangka karmau baki veki union baki association ke badan hak karmau ke badan lang baki hang ne ban ai kejing kersan ingin ke benta kan kejing sedang jengi ban ya kejing ki ban deng lamayong ban long lai snil ter da dok benta kasni ya kadau ba pelong yingi ban pelong ye kan kejing deng lamayong nama la arsin ngila ban appointment bagi CMD ndai ingi krempat yo jubab ban kaliang i pawa mistar ngilai kenduk ndai ka jubab nimpat yo ban penhun yingi kumjur nai chim star badan boram ro ila pan appointment ring impat yo na kata kadau ya pelong yingi bangin haga meeting ke balong haga arthur tarik bena agos bangin simrai no ban pelong no da kajing yaki kenang ban sneu sik skor jong kinong yalam bat ki bor bah lor jong kai MECL na benta ki mat jing dawa jong ni ke ban kong ke mat jing dawa ka long na benta kan ka regularization nama dan sibon ki brak tre lak slam ki bampat yo regular hidup benta ki bidang up ban yo ika regularization bat baar pat na kabenta ban pelai no ika areal ke badang sa na do benai Oktober arjar kapra do Februari arjar kendai na marker kompelai ikini ki area ru kamlong uniform kamlong renti idan ki division ki ba yo baro ya area jo ki idan ki division ki ba yo tang san percent idan ki division ki ba yo tang lai percent idan ki division segaru bat ala hada ka kerteng jong ka division jo ki kala don hakalis kum habilam nagar ndai hadu menta nakaliang ke division jeki krempat pelai ya ka area ke jongki ka ba gede hok banjo ten nakta ka daw ni pelong yek ni ke jingi ki ka ban sedang menta lais ni hadin kata pat hakasan tari bena September arjar arkuar ni pelong pat da ka sit in demonstration lan ya ka dharna ya ka jaka ngidang pan jingbit na DC ban yo ya ka permission ban pelong ya ka sit in demonstration lan ya ka dharna kani ka sit in demonstration ka dharna kan long san hadu country tadi September kan long ko por pel khatwe baje hadu lai baje janmit te ki member ki ban ru kin ban kan kumbasan pel lan sispa Presiden jongka MECL Progressive Workers Union Secretary ki office bearers but boro ki employees but kumjuru nasiman ay ko blay lang ki regular employees ru barakhat naku aban IV ka brief history sama nama pengin soto balai bangi poi hadu kan ke level hak bangi hab ban yar madan bani pen pa pumne mantakasngi ban hab deng lamayong badakisngi gibawan kibanwan kala ban poi ka put hadu bangi hab ban syong gadarna bat ka bangim tip nang tu syakmat pat ka poi syong put de ka bening kong galong ba kum ki regular employees kum lapan pau i presiden ru yang sikar mau ba ngi don hasanda jong ka union kan ka union kadai ka way ni constituent jong ka sikar mau but bila ada ki family members ki jongi himde shu ki banabar but ki de ki family members ki jongi but habangi ong ki family members kemut ki kwa ba kinyo ikai ka badai ka hok ka jongki kat kum ki an ki kanun ki rules ki badai ma te ngan chu thu ifi ba ki nong trei contractual apa dan MSCB but menta MECL bila don naduk ki liat 1980s late 1980s hakaba idon ki office staff idon ki line staff but idon ru ki home guard security the total strength roughly including home guards but kiwe kalong kumba 8,000 tam ma 8,000
tam ai kila sedang ben form ya ke unions ke jongki nadu ki early 2000 early 2000 kelas sedang early 2000 kelas sedang but namar bagi habannya katkum ki kendon ban haban fulfill katkum ki labor act bagi nyo ya ke recognition ma tikidang yo ya recognition ke jongki hau 2017 due recognition hakabala recognize da government da organization ke jongi kila put in Shua kataru kila put in ki issues ki jongki ki babon ki issues ma including ka equal work equal pay but kum juru ka regularization tiha bakisni ki por kiyat hosnam 8,000 khat pra haume nakaliang ka jong CMD ila constitute ya kawai ka committee hakaba kan yo banyak keren but kan ka union hak khat pra trik ume 8,000 khat pra but aku abani thu ifi very clearly hangne ba hapedeng jong kata ka jinge keren kabala represent na ka management but kum juru la represent lagi ni union but hangta ibun ki issues ki bala take up but la comply with la ka management but kabasa kalong ka regularization habe keren ni equal pay equal work but regularization la shim hang to ka por bato nakaliang ka management kala offer ba equal pay equal work ingin to take up with the higher authority be it 15 years lani supposed nem ma kata ka de ka ikbalan pa ka minutes the in due course apakah ya kapor claim position chunuru claim move forward but kade only how February arhajar apuar hakaba nakaliang kajong kasikar mau ngiyo abane syong but CMD pemerintah hakaba mangir ngi panpaw ya kani marngi sokhia namar ba kini almost kila constitute 50% jaga workforce but lai tre system but singi bat mit ban maintain jaga power supply ban ai kata ka service ba bahatam but fisung thuk melakran ni presiden mene bahkan ni ka juk pemerintah pinyo ita isipo ka san hajar ka ba fisung thuk ka jing ka bakat no ma te kade halor jong katang ya keren bat hatu ka meeting ka bangyo ban keren ba CMD ngilapan pahong to but ngilaong ba hatu ka por ka management ka offer khatsan snem nakaliang ka unions ki ong ba sipo snem tengi nakaliang ka jong ka sikor ma ni keren mang union okay let us come in between ngin chuya ya trei kumne tem song thu lanung ngiyo regularization kalong ka bae nay hari habang ngidon ka goal ngi song thu ba larang atray ka tasnem larang atray ba katkum ka internal assessment ka jonga uni controlling officer jonga recommend ba ka service ka jonga ka biang kamat ngiyo regularization hato ka por ngi tarwa khat asnem hakaba nakaliang jongi present CMD ri ong ba it is wise enough ma kalong reasonable te kata ka deka expectation habang ngimi nang tong isong comment ba mar alis ngi song thu ba ngidan gawe ka target ka bangin achieve ma te hadir nang tupat ngiyo banyak kendoro ye present deputy chief minister but layo banyak keranya kata ilong positif haning habang i pat mantabat nya ngi ba kalong suki te pisot ho i mantaba hagini gi por gi ba gi manta te hap hi kum ken ka unions ka ba kan chimino ino steps ma hakaba nginyo ay kini ki demands ki jongi ma belum genuine demands kabat mainly kalong be kenika regularization tetaka daw ngiru nakaliang kum gilira dengan sikar mau ngi appeal sa ko ka management ma but sa government ngim kwa kanu bandan ka confrontation ngim kwa banila persa ay kanu namat lai enough ngilai ya ka igajinga ki ka jongi pa MCL babun ma ki issues ngi kwa banya settle ya kenika issues across the table ma na ka jinga sutu lang hakabang ngi hon lang dia taka daw ngi request ya ka management ya ka government baswa ban poi shi ki dharna ma second stage of agitation ni karpat ni sungret tak ba sungret ni karpat khat kita unions bukan jodan akan negotiation table lagi sungudon kami ngi banjodan lang ini be part of that lagi sungo bakila ban handle makiru we are very sure they can handle by themselves ngi kila ban tip up ya kan ni kamile ya kata amar ba ka ega jing angnut ka jongi kalong ngini iba inyo ya ka regularization ya ka service ka jongki hakaba nakaliang jong management ni kala offer hakato ka por ka sulong natang tais nem te ngi karmen hi bakanumdan kanu jing ya marangan shu thu ipi hangne ba lada day bang isim kita ki suppose nem ni khat san nem ni khat as nem mo kam day ka ban ong ba sen regularize kini bar khat ara jar ngot em kam long umta namar ki itu ki bala aslam ni ki hamduna
maybe kindan ruspa nyuspa kiban yo regularization kini gibladep ya kan ka shipo kat sam snem kat arsnem ko service ko jongki